Yes. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Twizere yuko muri amahoro nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu Nzuri Business Group Limited, aho tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, tubicishije kuri channel yacu ya Nzuri Market. Ari nako kandi tugusaba gukanda subscribe nyaboneka niba utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, twiyeguriye imitungo itimukanwa. Nkuko muri kubibona ku maskrini yanyu, turi kubereka amazu noneho y'ubucuruzi, nayo tugiye kujya tuyabereka. Hari abatase nta mazu y'ubucuruzi mugira gurishwa ntaki, twarababwiye ngo tugira inzu zo guturamo, iz'ubucuruzi, ibibanza, amasambu, amashyamba, imirima, byose bipfa kuba bifitanye isano n'imitungo itimukanwa, tukabiranga mukabigura cyangwa se mukabizana tukabagurishiriza, cyangwa se kandi mukabizana tukabibamanagingira, mukabasha kubona umusaruro uvuye mu mirimo y'amaboko yanyu. Rero inzu z'ubucuruzi ntitwajyaga dukunda kuzishyiraho kubera ko ubusanga nyine hari ibintu biba biri ibanga, hari abantu bashaka ko ibintu bitamenyekana, ariko tubasezeranyije ko aho bizajya bishoboka inzu z'ubucuruzi mugiye kujya muzibona, n'aya ma etage y'amamiliyari tuba dufite tuzatunyuzamo tubabonje. Iyi rero muri kubona, iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite imiryango 10, ni imiryango 10 y'amaduka. Ahangaho ubu tuba twarizinduye kugira ngo tubafotore hakiri kare, abantu bataratangira kuba uruvunganzoka kuba benshi, ariko ni amazu y'ubucuruzi agizwe n'imiryango 10 y'ubucuruzi, ndetse hakaba izindi nzu nanone 10 zo guturamo inyuma mu gikari, z'ibyumba 2 na saro, 3 na saro, iza kimwe na saro gusa, nta chambrette zirimo. Ni amazu nayo afatika. Aha hantu rero hose tukaba tuhagurisha zaba izo nzu z'ubucuruzi arizo zizi muri kureba imbere, nizo zindi zo guturamo inyuma. Izo guturamo inyuma rero zo ntago zivuguruye, ntago zisa neza nk'uku nguku, birasaba yuko nawe washyiraho akawe ukazivugurura uko ubishaka. Izi nzu rero turazigurisha, kandi turazigurisha amafaranga make cyane. Ndavuga make cyane kubera ko ari make ugereranyije n'agaciro kazo, ariko si make nk'amafaranga, kubera ko izi nzu ziri mu karere ka Gasabo, ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu murenge wa Remera. Izi nzu ziri Remera rwose, ahantu heza cyane kuri kaburimbo nk'uko mubireba, hari ibyashara, ndetse izi nzu zikaba zininjiza amafaranga angana na 1,180,000 ku kwezi. Zinjiza 1,180,000 ku kwezi, ariko uramutse uvuguruye nk'izo z'inyuma ndi kuvuga, nazo zigasa neza zo mu gikari, izi nzu zifite ubushobozi bwo kwinjiza kugeza kuri miliyoni, byibuze 3,000,000 niyo make izi nzu zakwinjiza wazivuguruye. Izo z'inyuma zitavuguruye, yewe na 1,000,000 zavamo bitewe n'uko wazikoze wazigize modern. Izi nzu rero ziri Remera, ahantu heza cyane haboneka abakiriya b'abapangayi bacuruza, n'abacuruza nabo bakabona ababagurira, hakaboneka abakiriya baturamo, kubera ko murabizi Remera kubona inzu yo guturamo ntabwo byoroshye. Izi nzu rero turazigurisha 200,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ari negociable. 200,000,000 ziganirwaho, ni igiciro, ntabwo ari uguca iteka. Ni 200,000,000 ukazisura ukazishima, nawe ukavuga uti ngewe mu bushobozi bwanjye ndabaha amafaranga aya n'aya, cyane ko izi ari inzu ziri kuri kaburimbo, ari inzu zinjiza amafaranga menshi. 1,180,000 ashobora kuzamuka akagera no muri 4,000,000 bitewe n'uko wavuguruye izo mu gikari twabwiye zitavuguruye. Izi nzu rero wazikunze, reka twe gutinda mu magambo, waza ukirebera ukihera ijisho. Burya ngo abatagira ubwami babeshywa byinshi. Izi nzu zirashaka 1,180,000 nk'uko nabivuze. Niba rero wazikunze ushaka kuzisura, duhamagare kuri 0788408837 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa, ushobora kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, nta handi
ahandi ni mu mujyi rwagati mu nyubako ya Centenary House muri etage yayo ya kabiri, ukizamuka sanseri rwose muri etage ya kabiri tugera kuri Nzuri Business Group Limited. ari nako wadusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako rero kandi tukwibutsa kudusura kuri website yacu ariyo www.nzuri.la, ari nako wadusanga aho dukora nyine. Ni karibu cyane, turabakunda. Uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko ari cyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu, igihugu kiba ari cyawe byanyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litige, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya kabiri. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 2 2 2 0 1 2 3.